Kubelai pi ki perlo ki bape ye kene ke video jonga. Te kene ke de ke surok jong ke snong jonga. Record kene video ban sa jengken mau. Ba unu surok manta at present. Ulong bes new tam nak surok bangala lidem keling saudong kami khalia. Ani ki surok keling kijaka kilong babes kila balut kat sebang aletu pun ki surok ki babhama tengah kermen bau ne surok ru hakawai kesengi minum yo isu yo kum kini ki jai surok namar bakala dehi ke poringi ban yo ya surok thamai pun ki gali berit ki badon sene thain ki hab snaman ke tayo ne sensi benai ki lahap prepare ya ki bush ya ki steering box ba namar ba unu surok long bus new te kermen ba kawai kesngi in yo surok babha hang neru ndangi la yo surok babha kan ika jaka kan long kawai na kisor jong ka East Chantia Hills namar sene la bon ki bru ki banang bastat andre kim yo lat at stangi ki kam la jong namar jong une usurok une ke tau surong sisa mayo tanga monile bang sur te imani hasla prathe te perlok mantag sngi ngin le jam sha ne sasnong nong ba ka paris nong ba kadai ke paris thamai mo kalong ke snong ba isong kun ban pe ya khamat namar kalong ke bokhoj bat usurok ro ba steliang ba ngila poi kham kloi hakane ke chaka namar pangilai mi kham step mane te ngi haban up ya khatim jongi baki poina du nasilong te kumne kat bangidang ya no surok ba steliang ngai ui gane kan nong ba pe si ngahabek biang seden namar ba kelong ka ba itanat adu kata location rukulong tiftot i kumba kijing pangrukin ja darap boy hangne finally guys we are here kene gade ke parking jong ki padar ke sister ki bawan nakaleng ki parish jong ke Jowai diocese tementa kesngi gade ru kajing peli ya une umat tit baje uba kidang susnat mai hakane ke parish tong ini pe ikane video haduk bekut nang bang pin yo i bang item ban hakaling jong kane ke snong nong ba menta kemas kala sedang tong ini sa skor bat ini pe ba
lightly gijing pulih. Ublay uwan hapdeng jong gijing dum hakadur jong gijing syai. Bad damba gijing wan jong ublay. Na kebentai kelingdo ke batrai hapa ke pari jongi. If ada less monang to do, but if ada Wester David Malbanyan. Killing do but kiruni ambaro. Ki katekes but kinong tray balang baro. Kumba ublay ulajid iki banlong kinong yalam yaka balang jong u. Ko try Jesu tuk tin linti kia ka jing pe jing mi jong ki. Ki pai riu nge ki nang skam ha ka jing e bat ka jing e. Mi garbat ya mi ko kran. Napre kumenyo semawan segini-giniang pada sundur pas keduan kubu ketikes semaya lamiki buat keloy dan semakin saja Tegemas jongi kelakut ini pak Nyempoi sya ke benta ke baar jong ke jingising ta kedai ke procession Mantang ngesnyo ngai perok bab pengeton but one of the legendary person Sir John Lakyang EMCS jong ke Meghalaya Ideru iwe na ki officer balabat ya ki post beper hakaling ke next state Meghalaya ngada bakajing senyongo yo play amarba ngalayolat bani kendo ya ki riu krau perkhat mah bila malam hakapor jonga tementang ini lej bamja sya kejaka bakilo penkre ini pat keja kalong ke babang tementang ila poi sa bentang bahar jong ke negasmi kita kedai ke procession kebaje kalatit ngiru nilai ya ready kat kita say tiar sabar bandek during swa ke procession nah kene kekali tak penriam tak koretika daki sing rambah
get ready for the procession.
Sekali bagi penampilan kemenyo Sohar lesson suci mereka jual beli jadi rambut nasi mulai semalam kemudian kemaru rambut dan suci belajar tinggi sengaja lagi dan kehidupan itu mulai dan mengerjakan Araido. Ayo, Bro. Now before we headed home, Shwa bangin yelai shaki jaka, do ngin yadi Shwa dan Sha. So we have come to the end of the video. Thank you so much guys for watching, and please subscribe. Subscribe, share ka kam tam bi potlok nong ba yang pi mo lang do na yung mani